Baik, terima kasih Syakmat kirimin yang hayu. Perbaik itu akan sesebar. Di tempat dengan lewat Komento nak benta Kamelin Sports Club. Sebelah Q, saka First Division Football Arjar Arfolai. Million Sports Club ada klub real goal hani tournament. Ba elebut Ba elebut ila kana tu nomo ba mau benar berkirim no haka quarter final habret basan kaba kita kay ba kana tournament menta kasin. Nakala yung Congress ila ay kajin kulay siya di mga balakay pamba berkham. Di Kapten Iwan Syakmat Bangdari Bansi Megacek Million Sports Club. Boleh sibuk Million Sports Club, boleh sibuk nambah senang. Selamat untuk kayu bersama untuk award di cash prize. Kau bahapan tem jengruai no lalong. Di balik sound, kubhatam jengruai ru. Nomor halil madan ke isak terkong di player. Champions Jongka International Football Tournament. Saya hajar kita. Sama jong kami masami Youth Congress, apa kajiran jong sama yatailang, wanpira basayomat, mekiway kita sama ibadah Kristam, nanget kajing job jong kini kajing elekai, kadai kajing Kristam jong kini kita sama
kublai shibun pila pengi papilon kasop pakinong kinong yalam ban pet ya kim ban ba kim nam salang ki kamtam ki kod samla dengai kublai berarti ki tim Sanmer kepala poisa ke final wat ka kampoi ka lado wat ka tim nongomlong kepala poisa final wat kelalong ka tim lado ai kublai ki pajba barokat Gulawan ban konsongsit ya kene ka jingile ka international football tournament bula perlong da ka Mlem Assembly Youth Congress apo ka jingilam jongki Youth Congress nangene pa Mlem kedakane nasim ka first international football tournament la close la khang kublai shibon Di kertas